إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الأمير المؤمنين إلى قبل بفاوى الإمام البخاري رحمه الله كليك فانك الأدب المفرد أول من مهارك يوم مدني جدرو بنا كرما مكانتك غلوم هري بابتك إكتم أول من ميديا هفتا غواني कियाफा गेता बिना कुरुमगा गेता मतिमच्छन्ने कुमुगे वाहकतके नंगवनेवनो बाबुतके मिहुरिहा बाबुतके कियमंदारु सामन में हदा कुरन जेहे कमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाहुगे शरीयतुगा मुमिनुन्ना मुस्लिमुन्ना अदि इंसानुन्ना इलाहुगे शरीयतुगा बारलुब्बा फावनी आखिरत तैयारुन दुनिया के दिरियोलमा की मी आखिरत टका आखिरत बाजवर कुरमट्टका इतंग आबाद कुरमट्टका उलेंजे तनेक्कं हदां को दिनों में शरीयत के बोट बेनुमा की अलुन दिरुपा दुआहोगा मिस्तकों के अमातंग हिसाब बेली हेवमत गीना बेगम बाबाई गोतुगा वाबाई गोतुगा तरबियत बेगम अन्ना गोतका इस्लाम दीनुगा हुकुमता बाबा लब्बाफा वानी एहबीमा गेदोरता बिना कुरमा दुनिया के जीनता गिना कुरमा की इस्लाम दीनुगा बारवाला कंतते गोतकन्नु वेफवानी की दुनिया के कोम में कम बस एबे का नोते मी होंगे दीना दुनिया कम फुदे मिंबरा कुरमा अंगवाफा मिवन या खिलाफ आखिर दुनिया का बिना कुरमन होता आखिर बाजर कुरमन टकान होता आखिरत के गोती तब बिना कुरमन इस्लाम दिन बार वालन एको तुम आखिरत का स्वर्गे का बिना तक एड़ेने गोत्ता का मिफदा इता हदीस बस वो तक ऐसे एको तुम रेका दुआलो बार रखवाई कोम्मे नमाज़ के फ़हतुगा कुरा नोता कुरीगा आदि फ़हतुगा कुरा रवातिबु सुन्नतोगा बार कोई कुरा मीहका स्वर्गेगा बिनाए देवाने कमा गे बिना को देवाने कमा हदीस होगा ऐसवे आदि इखलास सूरा दिहा फहरो तुआले के मंचा किया फि मीहका बस गांडुवर नोता गे बिना को देवा कमगा बाय सहा हदीस तकुम ऐसा एबावे एम इस्लाम दीन ऐसा वनी मिगोता एम बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस पड़े गए सवे दुआ एकले के पान के दुआ बस पड़े गए सवनी अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना ये अवन में अबद उसकी ये दुआ अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना ए अलमेंगे वेरे रब्बे अलमेंगे एम्मे बोडो कंबडो मकीमी दुनिया कमगा नहद्दवा फांदे आदि अलमेंगे इल्मु हमा एकने बस निमे हमा की दुनिया कमगा नहद्दवाश नाने की अलमेन एगे एच्च की हमा एकने दुनिया के में उड़े जे उड़े गोइता एकने कमगा नुलब्बाश दुनिया की मी हारमेंगे में बड़ो कंबड़ो कमगा नुलब्बाश ए वेल मेरे विदाल वनी दुनिया के कंबड़ो आखिरत के कंबड़ो के मच्चंग स्कुरु में असमी हुरिहा कमे मनावे के मुमुगे असले माने कि एना दुनिया के दिरियोलन आरास्तु कुरमट्टका दुनिया एना के दुनिया के दिरियोलन फसेह कुरमट्टका आखिरत वुर इसकंदिनु में मी मसल जेने दुनिया टका एना बेनुमा मिंबर दुनिया मसके कुरमकी मसले नोने एम बे मी
دعاء بس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء بس ولا قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا علمينge emme bodu kambodu kamga dunya nu labbash duniye kan kama kambodu masale ehnamas emme bodu kambodu maki akhirata pura iskurebe kame gotu gawun nahi kurevegen mani ehem begen mi babata hoga mi kantattaka ge ahsro duniyege haqiqan mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge baswotakun avamenna anga debba fami bani ewa imam al bukhari ge dorge babuga miwahakata genaswani avamenna fennani ge dor bina kurma behegutun esba horiha hadis wasfula bes aisamani duniya zuhud verum parolo alumattaka iswa hadis wasfulata den efa imam al bukhari fattawani babu man bana gedoro bina kura mihage wahaka nan ganevanu babu gedoraki huriha hadis take jama kon dimero avamenna igene manavegen mani kontantattakekkam adi huddavegen bani kontan kantattakekkam gedoro bina kurmaki sharo kurevegen ba kame ei algonu menge awrata niwa kodde tanenge ehbima etantam bina kurmaki mulin ekko kuriga bayan dive hadis wasfota ga isoti mulin gedoro bina kurma aibu bas kiya faino gedoro bina kurma mana ko faino ennames gedoro bina kurmaki ei sharo kurevegen ba kamekkam bayan kurmattaka imam al bukhari miwaha kamita gennawa fa mi babu mita gennawa fa mi wani ei insanun emihun ufeddifa wa goinge emihun ulene tam bina ko kurgen emihun deri uloman emihun allah taala ufeddi goinge adi ege turun allah devva bodwegen wa niyamaten ege dorge niyamataki hembe allah subhanahu wa taala suratul nahl ga bayin ilmeri suratul nahl devva suratul ni'ma niyamatuge wahaka tawargina niyamettake ge wahaka suratuge bayan korabba e niyamettoge terega ge dorge wahaka imanobba eki zaman tawga eki mihun eki gota eki tantanoga eki gota mi warabbodo niyamatem embima mi ilmeri bidalawani gedor bina kurmaki hudda kamekkan ennames hadis takuga mi nahi wegen bennani gedor tab bina kurmuga boda veri kama kivuri kama ati israf kurma kambodu kurma mikantattaka nahi kuffa kure espone gota islam din bar walani zuhud veri kama mikama dalil ganna wattaka imam al bukhari ganna fani al habbata bun khalid gari riwayat wa riwayat ekale gafana wa sawaa بن خالد مدبي كلم بدالوني أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج الحائط إبيك دبي كلم النبي صلى الله عليه وسلم قاريها غاية إهدو يكلي فان ديي بغيچا حائط مكياني بغيچا نوتا دند كفروا كرمون معنی کی دند مسك كرمون دنیا ویکم أو بناء له نوتا كلي فان गे نوتا تاني بناء kurani koshe devani midebe kalun den vidalwani fa'anahu edebe kalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikan kurmuga ehitirve devve imam al bukhari mi hadis mi babu gennawa fani ge doro bina kurma ki shar'u kurevumma kamekka e bayku diriwulu mattaka beenuwa mimbara ke doro binana ko kine diriwule yani du sulebede hasako erge mujtama kan ekashigem ba gotaka ehnnam wes kurega munewunu gota kambodu kurmaka mikfada israf koruntaka nula adi situru hadis wasfule mita gennawa fe an qais bun abi hazim garim kalifan bidal wani dakhalna ala khabbab na'uduhu timam bekalun khabbab ge ariha badwadaagati me i'ada kuruma mane ki bali wefawa be flaka ziyare kuram begen kalifan bali haratu gawani ko badagati me kalege fanuge ariha faqad iktawa sab'a kayatin ero kalege fanuge gaga hattaniga kawa gassawafabe mita kawage muradaki mi algun me ki hijama ennum alifam beenum koggen kura farwa emmi ilmerin ittifaqun ay hudda kame ennames tibe fulo adwahan hadis ek rasulullah hadis kurabba fani haidihas mehum evves hisaben neti surge wannane egeterega hataru sifain allah bayan rasulullah hadis ka bayan kurabba egetereng es sifai demi honnaki ei kawa nujha mihunne manaki alifanun farwan kurabeke emihunge ber rabb furihama tawakkul kurabeke rogiya kurmanne edebeke esifata embe ilmen bidalwani ekamaki ei makruha kameke hudda hennas embe bidalwani emme fahu farwaika ekan hadash huriha kame farwaik koffa den
ituru farwain nu fenje kam gawanama dem masale nete alifanum kawajahagen e beenum kogem ekam kuriyas wes ehme mi bekalaku mi honnebi haytanakam mi gota farwa koge wara bodo bajjigge wara bodo bajjigge fahubage ngene وقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا دعي فبدالوني هم كشورون أهرمنجي أصحابون هم كشورون أهرمنجي أصحابون بانكي إهن روايتكم إنجي إيه نبي صلى الله عليه وسلم صاحب بكلم نبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بكلم ترين إم فرتما بي إم الصحابي بكلم بكلم توجه واهك إذا كره وني بكلم مفتوح التكا بكلم نمي دنيا تنافسون بكورين أبهار بدي صحاب بكلم إشارة كره بودال ويه أصحابنا الذين سلفوا مضوا هرمنج سلفون كوريج صحابي تا إسوه هنجة ولم تنقصهم الدنيا بكلم نك الدنيا كون بس ما تنوي كم كبيكلم غلوني ورا الدنيا كتنامس كم نولي بيرك مسلمون تنامس كم نولي بيه زمان وكا في بيكلم بيكلم نا ولم تنقصهم دنيا بيكلم دنيا كم بس مدين نوي بيكلم أجوركم بس مدين نوي هاني كي بيكلم أولو في إرجع ما جينا الدنيا كونه दुनिया के माँ बड़ो नियमतें एबेकल नका नुलिबेर फुतुहात तक नादे मुस्लिमुन मुस्संजन नवे और फगी वहाले को हम बेविदालोनी एबेकल मस दुनिया दो को फायदे एबे सच्चे मुन्यन नवे अजुरकों एबेस मिमरे मुन्यन नवे एबेस मिमरे उन्हें नवे लेकिन बाड़ी आम मुगति का दुनिया मशगूल वा मिमरे का मिंगा अजुर वोनी माने मिसाल का मीहकु पर फकीर मीहं आम बादिया के मिंगले එනාගේ කොස්මා බොඩෙච්ච නොහුන්නානේ නහම මොකද කාලයගේ එනා ලිබුණු රිස්ක් එකගේ ගේග ඔයලා පනමාද කොල් නොත එනා වල ගතකම් වල දාන එකම කියා خلاف වරබ්බාවර මුදාගෙන් ගොල වරබ්බාවර ලාහරිගෙන් ගොල එනා තුගෝති එනා ගේග නොත එනා විස්නු හුන්නානේ මිතරක්කාත කොංගිරප මිති වගන්නගා කා කීනේ මිතරක්කාත මිහුරිහා විස්නු තකෙන් හුන්නා එකම විස් කමෙන් මියම් මා බොඩ විස්නු තකෙන් නොහුන්නා එකම දුනියාකුම් උනිවා ඉච්චගෙන වෙන කන්නේ විදාරවනි වලම් තංකුසුහුම් දුනියා බේකලන දුනියේ මුනිය කිච්ච බිස්නේ තේමානේ කිබ්ස් අජුරින් බේකලන වි උන්යන් නැතේ ව ඉන්නා අසබනා මාලා නජිදු ලහු මෞදියන් ඉල්ලා තුරා අහර්මන්නා මිදිමායි ෆාමිවා මුසීබා අහර්මන්නා තිමම් බේකලනා මිජහිෆා වකන්තත්තක කී ඉවස් ෆාලාලාන ඉවස් බිම්මතිගා ඉවස් තන්නේ නැතේ තනුග බිනායි මුකුරා ගෙදොරෙන් එච්චෙන්නාලා එහා තනවස් වෙජ්ජේ මිහාර එකම කුරී ගහරවෙන්ගේ අස්සාබුන් එමිහුන් එමා බොඩ දුනියේගේ එවස් කමෙ මා බොඩ නියමෙත්තකෙන් උලන බයි නෝනේ එන්නවස් එමිහුන් නම් එවස් කමෙ උඤ්ඤෙන් නොවියේ එවස් කමෙ උඤ්ඤෙන් නොවේ බයෙන් හදීස් කා බය එහෙන් හදීස් කලා එහෙන් ලෆ්ස් එක ගයිස්සවණි ولم تنقصهم الدنيا شيئا එවස් මින් වරන් එමිහුන් නක දුනියේකුන් උඤ්ඤෙන් නොවේ මානේ කි තනවස්කන් අවමේ කුරින් අවහාර විදිය සහාබි බේකරුන් නකන් එවස් කමෙ උඤ්ඤේ නොවේ අනබ්බා රිවායත් තෝගා මි හදීස් කායිසවේ ව ඉන්නා අසබනා මා ලම් නජිද් ලහු මෞදියන් ඉල්ලා දිර්හම් තිමන්න බේ තිමන් බේකරුන් නකන් මිහාර ෆියවලෙන් වලෙන් නුලෙවේ දිර්හමෙන් එතා ගන්නවා මානේ කි හා තනවස් විදිය මෙහා මිදක්කනේ සහාබි බේකරුන් දුවස් වල්වා සහාබේ කලුගේ දොස්වරුගේ තෙරෙයි එබේ කලුගේ කුරීග සහාබේ කලුන් අවහාර විරුගා ෆතුහා එතම කුරීගා එබේ කලුන් එවලුන් තාසා දිරලුන් එබේ කලුන් හදාමි කුරණි කමකොස් තනවස් කම්මති තිබේ හදාමි කුරණ විදාරණි වලවුලා අන්න නබිය සල්ලල්ලාහු නහානා අන් නඋද බින් අන් නදුআ බිල් බෞති ලදඋතුහු බි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මර්හුමන් එදි දුආ කුරන් නහී කොෆාන් නුවාන මත්වෙන් කලෙෆාන් දුආ කුරිම හෙම් මරවා එසවකී කලෙෆාන් වර බොඩ බයිජෙක් ගයෝ වරබ්බඩ බයිජෙක්ග කුරිගස් වනේ ෆදෙන් වරබ්බඩ බයිජෙක්ග ෆරවා කරන් එදේ මිකෙන් එගෙච්චකේ බේකලු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සුන්නත තබාවම හුන්නා ශහුග වෙරිකම් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆීති දුනියේගේ මුසීබා කිතම් බඩු වියස්වස් මරවම කන් නේදේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරපණි ලා යතමන්නයන්න අහදුම් මින්කුමුල් මෞත ලිදුර්රින් නසල බිහි එමිහක ජෙහේ ෆාබා මුසීබාතකුම් ගෙල්ලුමකුම් එවස් මීහකෝ මාරෝමන් නේදෙච්ච කොම්මෙහින් එදෙන් ජෙච්චයනෝනේ හදිස්ක තවබා ගන්නා කොම්මෙහින් එදෙන් ජෙච්ච භාරතිගා මෙනු එහෙම මේ අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මිතාගා මේ හදිස් කෙන්නවා ෆා මේ වනි ෆෘතම හදිස් කෙන්නවි ගෙදොර බිනා කුරන් ජෙහෙකන් කුරවේ කන්දලි
දෙවන මේ හදිස් කෙනයි අනිකාස් එකම අයිබු කී එක හදස් එහෙම මීගෙන් ගෙච්ච කී මුලින් මනාකම විස්තුනේ ආදි මීග මනාවණි මිකමුගා හද්දුෆානාලා දින් නොත මීග බොඩවර පුරො ආදාගේ මින්බරකේ ඉස්ලාම් දිනේ දෙනි ඉස්ලාම් දිනේ ගවණි ගෙදර බිනා කුරුමුගා දැන් එෆ විදා සුම්මා අතයිනා මර්රතන් උඛරා දැන් කලේෆාන් විදා දැන් තිමන් බේකලොන් එනුම් ෆහරක් ගාවස් කලේෆානුගේ අරියන් අයිමේ වහුව යබ්නා හායිතන් ලහු ඒරු එකලේගේ ෆානෝ එකලේගේ ෆාන දණී එකලේගේ ෆානුගේ බගීචායි බිනා කරමුන්නේ මගීචායි බිනා කරමුන්නේ قال ان المسلم دين يفو كلفان حديث විදාලවියේ خباب විදාලවේ ان المسلم مكر مسلم ميها يؤجر في كل شيء انا اجر بين كم كما كبس ينفقه انا هذا كرا الا في شيء يجعل في التراب انا بمتيك مكرا مسكت منه වෙලිගඩු ගම එමානකි ගෙදොරු බිනා කුරුම් ෆියව එහෙම ගෙදොරු බිනා කුරුමකි කුරිගසම බොණවන ගොතන් ගෙදොරු බිනා කුරුමගා බොඩවර කුරුමා බේනුගා මින්බරවර බොඩ එකන් කුරුමා අදි බොඩාකම කිබුරුවරිකම් මිගෙතර වන්න ගොතම් මිකන් කුරීමා ඒකුන් එබ්බ සජුරෙ නුලිබේනමස් එනා බේනුවා මින්බර එනාගේ අඹිදරින බේනුවා මින්බර ආජෙජ්ජෙ මින්බර එනාගේ දිරිවලන් දුනියා අදි ආඛිරතගේ දිරිවලන් තක එකන්තත් කුරුමකි සවාබලි බේන කමන් ඉල්මරින් විදාලවන අදිවස් විදාලවනි අදිවස් ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිතාක ඉතුරු බස් වලේ ගෙන්නවා ෆවේ අන් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න අම්රු ගේ අරිහු රිවාවගෙන් මණි කලේෆාන් විදාලවනි قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلح خص لنا නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් බේකලුන්ගේ තිමන් කලේෆානුගේ කාරින් දාෆා දියේ ඒර් තිමන් කලේෆානු දියයි තිමන් කලේෆානු ගේ කුඩ ගේ කන්තත්තන් ඉස්ලාහ කරමුන්නේ ඉස්ලාහ කරමුන්නේ ගේ හලාක ෆවාතනෙන් හෙදුන් නොත ෆානුම් වියස් අදි වයිම් වියස් හිලෙම් වියස් ගේ කන්තත්තන් ඉස්ලාහ කරමුන්නේ දී ෆකාලා මා හදා හෙදුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ميكون كمين كنت أصلح خصلنا يا رسول الله يا الله رسوله أهرمنجي جه هدالني أهرمنجي جه هدالني إيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قرباني فقال الأمر أسرع من ذلك كنت تنيبر ما أوهن نمدانه ما نك الدنيا كي ورا كودا كودا وقت كولك الدنيا كي ورا كودا كودا وقت كولك هم النبي صلى الله عليه وسلم متاعا إكم مناين نقربا එකලේෆානුගේ බිනා කරොන් ඉස්දාහ කරොන් මනාන කරබා එන්න සඳහන් කොද්දිනි ආඛිරතේ තනකි ආඛිරතුගේ ගෝච්චකි මේ දුනියකි වරංග වහෆනා වේදාන එයි බය මිහො වර බොඩු khරදු කොල්ලාහ ගීත බිනා කරේ බයි ගෝමත කම හිගා ගොස්සර යදස එනාගේ මොලි හුරිහා දුවහෙ එකමට්ටක හේද කොග්ගෙන් නොත එනා හුරිහා වගුතෙන් එතන ගොස් ඒ බලා ඒ දිරා ඔය කන් කුරා මිහුන් ගොස් රංගලක් ගිය රංගලක් ෆර්මා කොන් හදා රියාකම නිම්මාප එතන බන්නන් තයාරේ කොට්ට එතන නොවද වලන කො මරුවා මෙහසබෝ එහෙම නබිය අසල් සමි හදිස් කරබනි අල් අම්රු අස්රා මින් දාලික යවරේ අවහ කන්තත් නිමෙදාන එහෙම මීග හුරිහා වස් කමකි දුනිය ඉස්නකුරු اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا أي الله أعلمك هريها بس كم بدو مكي إم بدو كم بدو مكي دنيا كمغا نلبام ده إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاعا إكليك فان منا نكربا هنما سندان كدني دنيا إسكان ودنا دين ينفع الإمام البخاري هم مكهل باب يتر باب جنا باب مسكن الواصل تنامس جي واهك نانغتون මිතාංග එකලෙෆානුගේ බේරුමකි තනවස්ගේ මුහිමු ආනෙකම් බය ඒගේ මහානකි එබේක දිරිවුම් ෆුදේ මින්බරු මිහුරියා දීසේ ජමා කුරායරු එක්කොතකි මුලින් එක්ක ගේ බිනා නොකම් මීහා මගමති ගෝලේ වාගේ නෝනේ මෙදක්ක හම ඒගොත ගේ බිනා කුරුමග හද්දුෆාන අලාදා මී දී මින්බර කුරබ්වා ෆොයි මින්බර පුර ඉතුරු කුරුමේ මනාවෙගම් වණි නොත මලාමයිල් බිගම් වණි මිතා ඉමාම් අල්-බුඛාරි බයාන් කරපණි ගේ තනවස් මුම් එයි එදවිගම් වාකමෙක් හාසකෝ දිමෆිරිය කුදිරියෝලේ ගේ එක්ක මිසාලක දෙජින්සුන් දරින් ලිබ ෆවායිරුගා වරක් කුඩ තන ගෝලෙන්යා දිරියුලම් බරද්දතිවා ඉජ්තිමායි තෆාතු මස්සලත නකුන්නාන ඒකම එහෙම් වීම එහාලතුගේ ෆද ආයිලායක බේනවා අංහින් කුදින්නක් කොටරිය ආෆිරින් කුදින්නක් කොටරිය කාදම ෆිනති මි තනවස්කම මෙබුණාවයි එබැයිගේ දිරියුලමුගා එරග්ගේ
මෙහර කුරීගේ දිය ගින හදිස් තෝ ගයිසවති ගෙදර බිනා කරම වරක් බඩ එච්චි කියා ඒගේ මුරාද කී ෆඛුරු ගරිවුමා බුඩාවුමා බේනුවා මෙ බරබුරේ ඉතුරු කරු එහෙම ඉතාගල් ඉමාම් බුඛාරි මිගන්නවනි ගෙදර බිනා කරමුගා එනාගේ තනවස් ගේල් ලිබුමුගේ වාහක මිකම දලිල් ගන්නවට්ටකා ගෙන්නවා ෆාමි වනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් රසූල් මේ කුරිගේ සහර මෙන් එහෙම් බාබේ ගවානි කියාෆා නාෆි ඉබ්න් හාරිස් කාරින් රිවාෆා රිවායත් කලිෆාන විදාල් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරබේ මින් සාදතිල් මර්'i අල් මස්කන් අල් වාසි මීහාගේ බාජ්ජවරි කමගේ තෙරේ හිමනේ කමකේ එයි තනවස්ගේ ලිබේ උලේන තනවස් තනිල් ලිබොන් වල් ජාරු සාලිහු අවට්ටරි ලිබොන් වල් මර්කබු අල් හනි ෆසේහා සවාරියෙලි එම මි රිවායතුගා මිවනි තින්කන්ත අදි එහෙන් රිවායතෙග්ගා ඉස්සවනි වසෞජති සාලිහා අදි කියමන්තෙරි සාලිහු අම්බෙල්ලිබොන් ඒ බාජ්ජවරි කමගේ තෙරේ හිමනේ හතරු කමේ තනවස් ගේ ලිබුමා රංගල අවට්ටරියෙ ලිබුමා සාලිහු අවට්ටරියෙ ලිබුමා වල් මර්කබුන් අල් හනි ෆසේහා සවාරියෙලි මි හදීස්ගේ bara abbar sharahaage wahagatan algon men kurige bayin hadis tawge terega wani genes fahima mitanga eba digenno quran ema mi hadis wasfuluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wasfuluga mi wani ketoru bina kurun muga ebeka fude membarattana waskurmaki ei hutta kame kam hasabon ebege diriwulma beenum wara zinatteri maabodu zinatteri kurmaka nula israfu kurmaka nula අදෙන් එෆා ඉමාම් අල් බුඛාරි ඊතර බාබෙක් ගෙන්නවනි බාබු මන් ඉත්තඛදල් ගුරෆ් ගුරෆ් මිකියනි ගුර්ෆාගේ ජම්මු ඒ ගුර්ෆයකි ඒ අරබ ගුර්ෆා මිකියනි උෆ්ලිෆාවා කොතම් හෙදිෆාවා බිනාත හුරිගා ඇස්සවති මතිමච්චක් ගෙත බිනා කරමම් අයිබු කියාස් මිෆාර මෙයා හදීස් කා ඇස්සමති බයින් හාලතුග හාජජ් හදාන ගේ මච්චන් නගම්ස් adi ei faseha kamakabes vedana adi ma wara ituru faadatan horedana ye bina kurumuga maccan negumuga ituru faadatan horedana misalaka vaya adi ege iturun ada adi enomes dire taketi waduma mikantattakum salam bain halittoga isana bay mi honna ge maccan nagan jihalatus එමිමා එකම් බයන් කරමට්ටක මිතාල ඉමාම් අල් බුඛාරි මි හදීස් ගෙන්නවාෆා මි වනි තුම් සාබිත් බින් කිනානා විදාල වනි අන්නහු කානා මා අනස් කිෆානුගේ ખાදිමෙන් නොත මෞලාය විදාල වනි තිමන් නබී මොයන අනස් රදියල්ලාහු අන්හු එක්කෝ බිස්සාවියා ෆෞග ගුර්ෆති ලහු තිමන් බේකන වීමේ සාවියාගා අනස් කිෆානා එක්කෝ සාවියා කි ඉබ්නු හජර් ෆත්හුග විදාල වනි ei basoraya dura mita durminegwa sarhaddike etanga anasge faanuge gandware mehonna macca tankole uskon hadafa hori gandware etana kale faanu gos ule ekale faanu etana gos wara gina in gos ule tanige gotuga me wani anasge faanu vidala wani sabit bun kinana anasge faana ekko vimu etanga fawga ghurfatin lahu ekale faanuge maccabba kotri kologa matiga فسمع الأذان بانجيගේ අඩු ඉවෙච්චේ දැන් බංගීගේ අඩු ඉවෙච්චේ فنزل බංගීගේ අඩු යවුණීමා වගතුම් තිරියෆාබාෆි මෙත අවම ෆහා කොල්ලෙන් ජන අවම මෙන්ගේ බිනාතම් මිහාර වරද් දුස්වෙච්ච වරන් උස්වෙච්ච බය තන්තනුගා අවම දිවේ රාජ්‍යයකවස් බිනාතම් වරන් උස් මිතා මි ෆහා කොල්ලේ කමකි අනස් ගෙෆානුගේ මි අමල ෆුලුගා සහාබි බේකලම් එබේකලම් සලෆුන්ගේ හිදාය මතීග දිරුළුම්ස් බංගීගාඩ ඉවණිම කන්නෙන් නෙවෙයි තිරියන් අයිස් නමාද දාගා මියාරවණ නබ්බාගත කී තංකොලේ මතීගෝලෙන් යාම අනික්කා ෆාබම් විජ්ජ කහ බොල කරේ කීතලා අමි හදීස් කමයන්නනි මි අසර් කමයන්නනි කලේ ෆාන් සාබිතුමන් කිනානා විදාලවණි අනස් ගෙෆාන් බංගීගාඩ ඉවණි වගතුම් ෆේබියේ එකම ගේහම මතීගා فيبيه ونزلت فقارب في الخطى دين එකලේ ගෆාන ෆාබාගෙන් මිස්කිතා හිබා වඩාගති කාරිකාරින් ෆියවල වලවන්නේ فقال يفو بدالفه كنت مع زيد بن ثابت
timan kalefan vime Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ekko famasha bi hadhihi almishyata timan kalefana ekko migota ekalefano hingawa wadagatu maneki karum fiya wadagi faqala vidalwe atadri lima fa'altu bika kalefana ekko timan kalefana migota kanta kurbi ki bekan ege higge فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بهذه المشية النبي صلى الله عليه وسلم ميغوت تمن كله فانا يكون هيغا وداغته فقال فهد النبي حديث كربي أتدري لما مشيت بك كله فانا يجي كي به تمن كله فانا ميغوتا هوني ميغوتا هيغي قلت دنوا فيما فقلت الله ورسوله أعلم الله إله رسول شيء كيني بڑا dengi wadagan qala likathrati adad khutana fi talab as-salat namaz dimuga fiyawalu gina kuram begenne fiyawalu kaari goggen hindi afiyawalu namaz dimuga fiyawalu gina kurumaki ei nuata durum miskita dimaki ajuru bodwegen ma kamen ei mikama bawru hadis tan ei sove gotum abiyasus hadis wasule gai sabani a'zamun nati ajran fi as-salati namaduga emme ajuru bodu bayaki ei abaduhum فأبعدهم مشيا إم دورون نميهن هيكموغا إم دورون نميهن هيغا فان نميهن أدي هن حديث وسوتكم يبايجي إنا علاكم فيا ولا كم هيوكم اللي بفا أدي كم فيا ولا كا أنا فيا ولا إنا فافة فوي ما كمن يي جي دورو غهن نميهن نوتا جين هيغا فا مسكت الديو مكي وغتوبا آمكو bay namata hoga gina gawam takga warak gina gut dena geim miha kulo ko gembange gowagen adi aiswes namadu kurebe bara adi gega sunnai ko gemmes nge ikamiyad walgon menge tere wara walgon menge mujtama ga madu kamen nuwa kamen idam ahima ge fiyawalta kuda kurang ilmer bidalwani ege muradaki ei mi hadis ta sahhakam ga wa nama ei hadis ta ka behegutu konsara ko wahaka dik hore so hansaha kama behegutu hadis ta fiyawal ta kuda kurma behegutu eso enamas namadan hinguma sawaba dharma gaden ekamuga ebbes masale hadis ta hoga enamas fiyawal ta kariko kin hinguma behegutu eso hore hadis ta hoga ilmeri wahaka dakka fore so hakama vidalwa bekalum vidalwani fiyawal ta gina kokgen hinguma ki besama sunnatike nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis wasultaka ishara kofa aden efoga mi babu tan nimmawa labwani gedoru bina kurma gole babu nakshil binai gege zinatteri kurumattaka kandane gon nakshu kuru nuwata ege muradaki geta zinatteri kuru mane ki adi bina koffa ege macca tafat eki giriti ta koggen geta zinatteri kurma ya muda israf kurum mi getere abaddaage mikah kan tatta kurma mikan tatta hoge hori needeve kam bayan kurmattaka mi bab al imam al bukhari gen nawafa mi wani em mi hadi mi kam dalil gen namatta gen nawafa ni abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat fa riwayat an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korabbiye qala la taqumu as-sa'atu qiyam gam nuwa hutte hatta yubna an-nasu baytan yashubbunaha bil marahil eba mi hunge geta marahil takaka wattarwa gotageta bina nukuraha bina kofuma dandin qiyamen nuwa hutte marahil la behe gotum mi hadis ke fahbaga isbidal fa mi wani qala ibrahim bukhari ge sheikh bidal wani qala yani thiyabul mukhattata fahafa ki gogota fahafa ki kahala kular rodi benu kogem fahafa wonna hedume hen getan hunna nehem eki zazatu ge kulatallagen gen getab bina ko fuma dandin qiyamen nuwa hutte ema ge bina kurmuga anibba ilmeren bidalwane mitage ge muradaki ei kandanaga design ta kandanaga geta farma ko zinatteri ko fuma dandin qiyamen nuwa hutte ema mi gen besegeni mi kama islam dinuga mi kantatta kabbar wala fa nuwa kan ei israf kurume gotu boda garume gotu fude mimbaru e maneno safta herwashke zinatteri kurume tamane kandane guma kula zaatu ge kula lema mikan tattawge waha kamiyai den hadis wasule babu genwa fawe warrad vidalwani katibu mughira ge katib vidalwani qala
كنت معاوية قاربت من كليفان بيمه كنت كتب معاوية إلى مغيرة يا معاوية رضي الله عنه ليوفيه اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه نبي صلى الله عليه وسلم قاريهم كليفان غفوا يجتي من كليفان ليه ديش معاوية رضي الله عنه مايكان mi hadisun ahar men nenge adi ege tun kale fana ilma kurabba huri shaugu bari kam bes mi hadisun agon men nange gende komme kas mi muawiya radhiyallahu anhu ki mi warakina fahar sahabi ngetere ngechi ki bay jahilunna bay batil firqatak ngechi ki sahabe kan tere himene enna mabes waram mai sahabi be kale evves eche egves sahabi ka kiyuma ki ahlus sunna wal jamaat ga evves ko takabbar wala kamennon adi ei warabbadan nahi ko mana korba fa kamen ifada mihun naki bid'a verin kamuga ilmerin bid'a fa wani fakataba ilayhi den kalefan liuviye muawiyat gefana hadise inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salat nabiy sallallahu alaihi wasallam namadu ge kum namadu ge fahatu ge bahi fard namadu fahatu ga mifaden kiye la ilaha illa allah wahdahu ege mana ki salam din mafahuga नमाज़ के फ़हुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इच्चिकिया कमंग ऐसा हुन हदीस तो गैल मेरे इंद्रासा कुरमा फ़हुगा दन्नमनी नमाज़ फ़हुगा ऐसा वा ए बुनफिया एक मुराद की ज़िक्र कमगा वानम सलाम फ़हुगा दुआ कमगा वानम अत्तहियातु के सलाम कुरिन नमाज़ ने मेगे इता मेननी हर में मिकिया ज़िक्र तस्बीहा के तेरे ही मैंने वरम माह दुआ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद لا إله إلا الله الله من يحقق علىكم بإله كنوه وحده لا شريك له إله إكوانت إف الشريك كو إله كنوه موني مسمرني لا إله إلا الله يتربار إله إكوانت لا شريك له إله إف الشريك كنوه فرتم وحده الله إكوانت كما بارد لا شريك له إله إفد وإله في واحد إله كنوه كما إبابا يبارد لا إله إلا الله كدبا يمني नफी कुरमा एं गुरिहा इलाहंत नफी कुरमा हमें कन इलाहंत कन अल्लाह साबित करो ए देखमा बार दिवम विदाल फमी मिदुआ कम यन्ननि वहदहु इलाहु एकवंते ला शरीक लहु इफ्स बावरे कुनवे लहुल मुल्कु वेरिकम वनि इलाहरे वलहुल हम्दु हम्दु वनि इलाहरे व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ए इलाही कुम कम कम कुल दोमंते वडिगम बा इलाहे अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा मनअत ला मानिअ लिमा अतैत ए अल्लाह इबा इलाहु इबा इलाहु दिव्वा फीचे मना कुरान मिह को रंगला इस्तिहबार कोगेम किए इच्चे रंगला हिगेगेम मिदिकुरत किया नम एनागे तवक्कुल कुरुंग अबदुस अल्लाह वकील कुरुंग बावरु गदवा अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत ए अल्लाह इबा इलाहु दिव्वा फीचे यकीनु मस मना कुरान मिह को नानाले इबा इलाह दिव्वा इराद कुरबा फे एति इबस मिह को मना नो कुरबेने वला मुती लिमा मना अदि इबा इलाहु मना कुरब्बा फिनम देने तो फराते नो एहमे हदीस गए से वनी लव इज्तमा अला अन यनफऊका बिशै तिबा मनफअ कुरम इम्मिन जमाविकम गावस लन यनफऊका बिशै इल्ला qad katabahu Allah Allah लिवा फवा कमा कुने मनफअ होदा देवे अदि एम्मेस मेक मुनि एम्मेन जमावस गेल्लम बस नो देवेने Allah लिवा फवतिया मेनुवी गेल्लम बस नो देवेने वला यनफअ ذل जद मिनकल जद अदि नसीबुगा हुलबरिन नकशे वकी नसीब तक नुदेवेने इबा इलाह शे हुरिया का माने कि अल्लाह है हुरिया कमे खुदेवनी वकतब इलैहि अन्नहु कान यनहा अन कील वकाल आदि से कलेफान लिवा फावे नबी सल्लल्लाहु नहीं कुरबा फाइबने कील वकाल की आगे वाह के देखो बुने बुने बुन्ने की आगे वाह का गिना कुरुं वकथरति सुवाली आदि सवाल कुरुं गिना कुरुं नोत सलान जहुं गिना कुरुं व इदाअतिल माली आदि मुदा इसराफ कुरुं وكان ينهى عن حقوق الامهات ادي كيف نهي كربي ما بفين نباكم هتم وردم ووأد البنات ادي انهن دارين تبا دير تبا ولدم ومنع وهات ادي دهي كما يكون هيد كرم مناغنه اچ لبيغتم مصفه بس منا كربيه मना करो मिस अलमन में मी कोरीगा की याफवा हदीस मितांग इमाम अल बुखारी मी रिवाय गिनमगस बेनमकी गेदर बिना कुरमगा गेत जीनतिर कुरमगे वहां का गेनेगा एकले गफान मितांगे शाहिद की व इदाअतिल माल मुदा इसराफ करो एबे कल देखे लबनी ए इसराफ के गोत माने की गेत जीनतिर कुरमकी ए इसराफ के
israfek gotu ga hemme mitan miwahaka gennawafa mi bani mi babu nimmawala bamon mi fa hadis ka gennawani Abu Huraira radhiyallahu anhu ga arihu riwayat kalifan vidalwa nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye lan yanjua ahadum minkum amalahu tebami hunga terem ekabwes emi hegge amalakunne salamaten waane ehn riwayat ganna lam yadkhul ahadun fil jannati bi amali evves me kenage amalakun he amal qur'an gina kamakunne suwarge no devene suwarge nuvedene miki fushwara kamenno kitu qur'an allah wahi qurba fa wani udkhulul jannata bima kuntum ta'malun margina ayto tebam suwarge wanna tebam kongulo no kantattaku he amal tak evves sarege allah subhanahu wa taala bispe ko suwarge baddawane mihun kuri kantattaku ge badalegge gotakono enas ilahuge rahmatun ekantatta badale kanno enama suwarge wadeveni he amal koggin e allah sababakan levvi kamen e badale kanno sababakan levvi kamen e he amal ko rehme mita rasul hadis ko bismi ko wanna annage amalge badale kun badaluge amaluge badaluge den hendu asabe kono itura yagin kuramatta ka suwal kurawani wala anta ya rasul allah rasul khalege faano sayyi kayfana ke emme he taqwawri be kala emme gina he amal kuraba be kala kale mihaku suwaruge emihe kuri he amalun wannane ka ganna nabi sallallahu alaihi wasallam wannane hendu nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani wala ana timan kale faano illa an yataghammadani Allah minhu bi rahmatihi timan kadege fanos Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatuga forwala fumaddante mane ke surge me wannani Allah ge rahmatunne denge fa hadis qur'ani fasaddidu wa qaribu fa itibamihum amal kurmuga rangalan heyo amal takurash rangala sunnata ek dimawa gotak tibamena kurumun em rangala kan amal kurash wa qaribu nuwata eya emme kaari kura gotak kuladanavi emme kaari kura gotaka tebamehun hewamata kurashe tebamehun nas emme rangala kanta kurbe noinna tanuga eya emme kaari kura gotak amalta kurashe waghdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja den afa wara muhim ka bayan kurabani hew amalta kurmuga bahada nizam koggen hew amalta kura hama hitan yarima kollani egorta mihunna hew amalta hifatta inlebe wara muhim hadis emitamen hadis kurabani wahudu henduno ko tebam henduno kurashi ewagutak kantatta bahalash waruhu adi tebamihun duwaruge kuri kola kanta bahalash adi duwaruge fahu kola bes kantatta lash hewamata wal dulja adi reganuge fahu bayab bes lash manaki mi gota bahalash اقتصاد کو بحالاش اسبا کی عمل تن تنظیم نو کر بجی جام نظام وکی نظام گتم ہے عمل تن نو کر بجی جام اے عمل تک گ انسان حفاظت نو لوین نو کر وین ہے می حدیث کے بائیں ہن لفظ تو گا اسوا اتر بس فل گا اسونی ہے روایت گا اسونی واعلموا ان احب العمل الى الله اذومه وان قل دنا یا مکشور اللہ کا ست گا می لوبوتی کم بڑو عمل کی ای دائما kurave amale kitam me kudanavas ehme rasulullah sallallahu hadis kuravani inna hadha ad-din yusrun hama kashara midina ki lui fasih dine walam yushad ad-din ahadun illa ghalaba dinu ga haddu fana no taharu kashive no gannane enage mecche kan gadavenu manake kam go hipatten ena kan nulebene fasaddidu fahitibam kurave kamen imrangala kurashe وقاربون كرمنيا ما يم كارك كراشه وابشروا ادمستكون وفاركم خبر ديشه واستعينوا بالغدو والرواح وشيء من الدلجه اي امرت كرمه تبام هيتر كان هوداشه دوالو كوري کولا نوتا دوالو فهو کولا ريغنو فهو کولا باي مانكي وغتو تبس بحالا گن تبام كوري ge masakit tak kurumuga amal tak kurumuga kuriya dashe den ya fa hadis ke fa ba gannani wal qasdu tablughu wal qasdu iqtisad qurash wal qasdu mi astu point kita shahidat iqtisad tablughu tebame forash emita mi hadis ke no ge beenama ki koba gedur bina kurumuga iqtisad quran medumin haddu fahana ala nudash medumine ikhtiyar kore mi hadis bas fur takabbala afkam gawana mal imam al bukhari mi babu ga gennawa fa furtam hadis bas fur ga isawti qiyamatu ga alamat ke geta zinat ter kurmaki devana hadis ga isawti ei
muda israf kurmeke timmana esoti baru alwafa timmana hadis ka esoti iktisad kurwa hi amal kurmuga bes duniya kan kam bes medumin ikhtiyar hinga eruga bes soti ke waqsidu fil mashriq tebage hingumuga medumenuga iktisad kurash ma barakamon mamadakon edemeduga ehikamba ehmima mi babatam minimuni gedor bina kurma aisawa babata mi babata kiyama algon menna mige gendei Allah subhanahu wa taala ilahuge diinuga algon menna barolba fani akhiratattaka masaki kurun kan duniya ki mi waguti tanekkan etan arastu kurma ki ei waguti kamekkan evre algon men iskan denje he algon menge ukhravi hayatakkan ekamakkan algon menge huriha kambodu men onnam bani kambodum iskogem nuwanekam migen algon menna angadifa miwani එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ආමුක කලේ ගෆානුගේ මජ්ලිස් තන් නිම්මවාල වමන් කලේ ෆානුගේ දුආ ගායස්සවනි اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك مي حديث كايسوي مي دعاء كايسوي اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا علمنك بالرب علمنك ام بودو كمبودو مكي دنيا كم غان لبا فاندي ادي علمنك علم غس نيمه هم كي هم كن دنيا كم غا ابرم درا ندا ورغ علم كم غان لبا فاندي دعاء كي الله سبحانه وتعالى آمين نكي هو بس هاي بس قبول كرا أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة تفريها من أموال كربة مجد توفيق لفا وبيكم قادمهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.